Hello guys. Ubungubu nagiye ahantu hitwa Yaramba ku kigo cy'amashuri bita Kinishi. Ibyara cyane Kinishi. Twaje gushaka location tuzakinamo filime. Aba ni bamwe mu bo tuzayikoranamo bagiye tugiye gutembera tugiye ahantu hitwa Kurugeza. Kurugeza. Oyi bamwita amazina yawe ariga. Amazina banyita Nsanzimfura François. Cyangwa Nsobabera. Bamwe banzina Nsanzimfura Nizo. Nizo. Bamwita Nizo. Wowe? Nanjye amazina yanjye banyita Leonidas Tumwisigire. Uzwi ku izina nko muri filime banyita Bazingi Leonidas ubundi busanzwe. Ukina na filime witwa Bazingi? Bazingi urareba ngo uwo musore ntago amenya ngo ndiki cyane kintarya. Okay. Kabisa. Urabona rero uyu n'umuhanda ubwo uva Kinishya ujya Miyove. Turi hafi no mu Miyove. Nibyo nimba babwanga rero izi filime zacu ziba zatuvunnye. Ndabasuje cyane rero nkuko nahoze mbabwira turi kujya Kurugeza. Turi ku muhanda uva Kinishi werekeza he hari. Rebera. Miyove. Nkuko rero mubibona twaje gushaka ahantu tuzakinira ya filime umuntu yahoze ababwira. Ifilime ewana ya action ariko tugiye Kurugezi, tugiye kureba amazi uko ibintu bizaba bimeze. Ndagira ngo muze tujyana abantu mutazi Kurugeza nge noneho mbahe na show mwirire muhabone rwose. Gusa kana abantu mutarakora subscribe munagire vuba kugira ngo tuhagere turi kureba ibyari. Abantu rero mutazi ku by'umuhanda nawo ndabatembereza mpaka tugiye kujyana tunagarukane muze kubana nanjye. Ndi kumwe na cameraman umfashije na soundman ufashe amajwi rwose nahoze mbabereka ni bamwe twahoranye muze tubane kandi murabona ko ni no mu mujyi haba n'imodoka mw'abantu ntabwo turi ahantu mu cyaro. Ni filime byababwiye ko izaba ari n'umuriro kuko izarimo n'abandi bantu tudasanzwe tunakorana. Ndabararikira kuzanabireba. Muze dukomeze rero twijyanire twigira Kurugezi tuvuye aha inaha ubundi Kinishi ni mu nce z'ahantu bita Yaramba abantu mutuye mu mujyi wa Byumba murahazi. Muze tugende rero. Guys mwebonye byo nabwiraga do abantu bataragera ku mazi ifilime izahabageza. Mwayibonye ariko mukanya turaje tujye no mu bwato twoge reka manze nicare turanananiwe. Cyangwa ko tumaze gukora ibirometero 82 n'amaguru kugira ngo tugeze aha ngaha. Ndashimira abantu rero batumye tuhagera. Umwe Leonidas ngwino muri kamera sha abantu bakubona. Amwita Leonidas ngo ni Bazingi. Bamwita Bazingi Leonidas. Uyu numwe mu bantu badufashe kuba twagira aha ngaha. Agiye kudutembereza turaza no gutembera tukajya no mu bwato. Mu bwato turabugendamo. Ariko habamo twabishatse twajya mu ngona nazo. Zibamo wasanga ari nka nkeya kabisa. Abantu rero ubu twebwe turi no muri ya gahunda ya Visit Rwanda. Ubundi ni gute abazungu bava hanze bakaza gusura ibintu wacu natwe ubwacu tutazi. So ni ikibazo gikomeye cyane. Ni Leonidas rero umwe mu bantu badufashe kuba twagira hano. Hari n'undi uri kuri kamera ne mukanya muraza ko twajya mu bwato ariko murabona yuko rwose hari view nziza, hari amazi meza cyane. Dore umuhanda hari ahirya uramuhanda hajya ujya mu Miyove. Uriya muhanda uva Byumba ujya Miyove. Yes urana umuhanda ujya Miyove. Aha turi ku Kigezi turi ku gishanga cya Rugezi. Iki ni igishanga cya Rugezi ku ikarita y'isi kibaho nta mutakibona mbega. Ku ikarita y'u Rwanda kibaho. Mbere na mbere ubundi abantu bamanze bakore subscribe kugira ngo iyi filime izanasohoke ari ibintu mwaramanje kwitegura kabisa. Leonidas dukomeze tujye mu bwato. Ubwato nabwo twabugeramo. Ni hano cyangwa ntarahira? Ni hano imbere gatoya ntago ari kure cyane. Reka tumanze tugere mu bwato. Mukomeze kubana natwe mwabantu bacu. Guys mwabonye bamwita Nsanzimfura ndaza kubisubiramo nkuko yahoze bitubwira kuva kare. Ubari kumwe ni Leonidas. Bari bamwe batowe kugira ngo tugere ku gishanga cya Rugezi. Kanya rero tugiye kujya gutembera mu bwato. Murabona yuko
hariya ngo mwasobanurira abantu iby'iki gishanga cya Rugeyo. Abantu mutamenyeye ino aha niho bita mu Rwata. Hari igihe muzagera muri karitsiye bakababaza ngo hatugeze ni he. Aha hakurya kuri uyu musozi ni mu Rwata, bahita mu Rwata. Ngira ngo bari kuhareba neza. Aka gasozi ni aka Rwata, harimo umuhanda ukomeza za Miyove, ujya za Miyove. Aha bamwita Leonidas. Manza wongera usuhuze n'abantu ariko. Hora ndabasuhuje Leonidas nkuko Enoka wabwiye director wa Saint Empire. Yego. Cyangwa se bazindye iki? Tuvugana duhagaze mu karere ka Burera niho nasokanye. Utwageze mu karere ka Burera? Ni mu karere ka Burera. Ya. Tugeze mu karere ka Burera tuvuye mu karere ka Gicumbi. Urumva urugendo rwabaye rwiza twabikobokeye. Twabikobokeye. Urebye n'urugendo twakoze ni rurerure n'amaguru. Kuko muri ya gahunda yo kugira ngo dutembere igihugu neza tugomba no gukoresha amaguru. Ntabwo ari ngombwa kuza abantu duhora mu binyabiziga, tugomba no kunanura amaguru. Urugendo rwo twarukoze ndumva ibirometero twagiye ari birebire. Turagira ngo ubwo rero tubageze no ku bwato kabisa. Okay, mwabonye rero mwabantu mwe ngo twavuye mu karere ka Gicumbi turambukiranya twambuka imirenge nka za aranimwe murenge ariya Yaramba. Tuvuye muri Nyankenke, umurenge wa Nyankenke. Umurenge wa Nyankenke. Twavuye Nyankenke turaza ubu tugeze mu murenge mu karere ka Burera mu murenge buhe. Ndagufite kabisa. Hano ngaho rwose abantu bashaka kubaza hano hantu barandike muri comment imbere yuko nabivuga. Hano turi mu karere ka Burera ariko ntabwo turamenya umurenge neza. Ubwo usu umurenge wa Gatebera? N'umurenge? Umurenge wa Gatebera. Turi mu murenge wa Gatebe mu karere ka Burera. Abantu mutuye mu murenge wa Gatebe ndashaka imitima yanyu muri comment rwose. Twageze iwanyu. Ewana murabona yuko rero ibi byose uko nakomeje kubabwira iyi ni filime ya kataraboneka mu bantu umuntu ari kwategurira. Kaje kwa location aro twavumbe ari hirya turaza kora mu minsi iri imbere ndetse tuzanakora no mu mazi tugiye no gufata ubwato tumanze dutembere mu mazi niturangiza tumenye nyine uburyo tuzasettinga amakamera abazaba bahagaze. Undi kumwe rero nawe ndongera ndusubiremo yitwa Nizo cyangwa se Nsanzipfura. Uyu akaba uyu nawe ni nkatwe ni umukinnyi wa comedy ndetse n'amafilime. Ababo dusanzwe tuziranye nuko twavuze ngo reka tunatemberane. Channel yabo yitwa Bamirabusa TV. Munyarukiye nabo manze makuru subscribe ariko nizakona hano subscribe mwamaze kwikanda rwose. Reka rero dukomeze tugenda dutembera katwe dukora kamera muri hangana ariko nyuma y'iminota mike turaba twageze mu bwato tangire tubatembeza abantu batarajya mu bwato tugiye kujyaho kuri YouTube channel yacu. Mukora subscribe turabakunda cyane. Bazindi harya ngo ni bazindi iki? Babwire ko mucyambuka. We mwinjire mu bwato mbatembeza. Enoke welcome. Reka nze nanjye ninjire. Saba. Kane gatatu.